mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Ndikuribwa achikidhiba madekwa na vuthi ka Belran News utebura news kulikote reports na mpo Felicia Mudau usingamizi vateveri rivari chikubadhisira mapungo othe otothodza mapungo vano chiterekini cha Bembe rivari chikoraveresa musina Makade Collins Chavani katihi na Turamera rikuti mongoraveresa murandu wa muhumburerwa kuriso mafune udhivana za kote marugana na murandu wa uwanara anandaka isiyawe muhumburerwa kuriso mafune udhibona za panda koti ya majistarata wa Thando Vigino Brau une muhumburerwa ndiani avapala vuponi ya Chilafeni muhumburerwa ukuwezwa murandu wa uwanara anandaka yotochuwawo ine ya vadhingo tendereki muhumburerwa kwa mingwa ya kati ya fora rurati uskakafu ina usimbizo uri owanara ina ruthingo achikurishimisa rune rwava mufu anadhivyanga murisa avangwe vuponi ya pipithi we adhobra wara chituhu chitombo chawe chadhowanara pala muramboni wa mfuthi ngwahani wopirao murisa uyanga hama ambiwa farofi ova emuti udhitakarerawo nahone achikuriva ngithikithani luhurwane la Nandoni Royal Garden zoraro ango chawu ya ayani ombodhiva matuchere uyanga havutanzi farofi muhumburerwa kuriso ukusimbuso uri ene ruthingo otorudoba nahone apesera achikurishumisa richikoraveresa murandu unoni wa muhumburerwa kuriso ufukisira panda uyakala vufumi taita fomuwe unongwa nahone ukosedziwa vunga vutanzi maragana na uyu murandu richivera panda na uyu murandu wofukisira panda uyakala vufumi taita fomuwe unongwa ukosumbidzo zvufima polisa vakadhivera panda no ita tsudziriso za uyu murandu na uri muhumburerwa udhokonana uita application ya bail rivera pandano reveresa mukomishinari wa mapolisa vano vunduni ra Limpopo Lieutenant Colonel General Timbekadebe votanganedza zvavudhi ufarwa ha vahumburerwa vatanu kuchikatorwa varuwa vararu na vana vaviri marogana na zvine vakubadhikanyiwa na Brayo la munna wa mingwa ya fora rumaro ngevuponi ya Waterfall une apa pasa chitariki cha Bembe ukofarupfi ngamachironi alamaro la unongwedzi owanera mupondiwa avaho pala vuponi ha Mahosini orarati vanela maropa badene gravel tsini na zibadera cha Elim thodziso tangirizi kusimbisa uri mupondiwa ovana khanedzano na munna sadhiveyo wenga icho chipinga ova achikochimbiranga modhoro wa baki panda muse chiwo chichiteya ngangwambo wa mvura khuru yeya vahone huko farofi mona uyo opedza achikowanera humwe matopini nahone zvichikusimbisa uri otothaviwa zvasiya achivorova mapolisa vombodhi ita thodziso na zvenezvo dzedzarevisa kha ufarwa hapfano mukwevo kudani kulungufelele na chikumba neva vamwe vahumburerwa vaviri huko farofi vakadhiva vatuku nahone voiswa sentarani ya vuchinyi ha vana vatuku richikoreveresa uyo murandu wa jena vigini yopiraho nga lavuna nahone vahumburerwa zvazvino vakadhiva chitokisini nahone murandu uyo udhodova hafhu wa vuyerera nga lavufumi marula uno nwedzi musi mapolisa vachikodhivera panda na uita dzimwe ṱhoḓuluso zvinji kha rife musi muamberi wa mapolisa vano vunḓuni la Limpopo Colonel Malisela Dwaba vachibvisira khagala zviiteveraho. The three adult suspects have been identified as Fano Mukwevo, Gudane Gulungufele, Chikumba Neva Rofiwa. Two additional suspects aged 16 and 17 are minors and have been placed at the Youth Care Center in line with provisions of Child Justice Act. Police investigations into the circumstances surrounding the incident are ongoing. The Provincial Commissioner, Lieutenant General Timbekadebe, has further urged communities to resolve disputes peacefully and to cooperate with law enforcement agencies in the fight against violent crime. Ndiho no gumanyiso kulikota reports kardiwa kuretangani chimwe chidawatere Rwami mwaha ipirofu sumbe dzina litipedzi lilone libva upanda kuendedza vadzulapo vana Afrika Chipembe Mulaudzi Transport Service ndi kampani yavo ine yavaendedza uyano ubuya mishumoni nyendo dzakule na tsini uchikatira no uwerekanya mikani ya mashango atsini na Afrika Chipembe rivaendedza vasvika hune vagoya votsireledzeya arali vechita kubva nga chigwada ujena na vutambo vupyo na vupyo khavari pulupele ngauri rito vasvikisa nga chipinga vangarikoma kha nomero ziteveraho 083-227-0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach.
Zvino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimisa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.